Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama pimpinan Dayah, Santri Aceh, Rakyat Aceh, demi marwah, harkat dan martabat ulama, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak kepolisian Aceh, khususnya Polres Aceh Jaya, yang telah menangkap tersangka penghina dan ujaran kebencian terhadap ulama Aceh, dan memohon kepada aparat penegak hukum agar meneruskan kasusnya hingga ke pengadilan demi tegaknya supremasi hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tersangka Nailan telah melukai hati ulama-ulama dan melukai hati seluruh rakyat Aceh dengan menebarkan rasa benci, hinaan dan fitnah kepada ulama Aceh, sehingga telah menimbulkan rasa tidak nyaman dan kegaduhan di tengah masyarakat Aceh. Takbir! Takbir! Takbir!